belai ambai tini media person da tini jono coverage kemagai chung tini je rally khaijang mani tini 26 asram ri Bidhan Sabha ni andaro chung tini mono tini rally ni motive gai je thanai 19 May 2025 bo je Bharat ni Home Ministry te Amit Shah jini department ni sinti je saklai jang mani o je saklai mungno Tripura rajya wo implement khaini ni bagai bar reminder letter hojang dongo haipan mas kaisa tal kaisa kana nai tonga haipan borok kono initiative nai namagai chung ase Bharat ni koroksa chung kaham nagorik hisabai Bharat ni ase citizen Indian hisabai chung Bangladeshi foreigner no nai tiklani ni chung bo responsible tongo amne chung singke tong yawai joto param jeni ma phata ko buku buri charai joto pal baksa kai Bharat ni kaisa flag no tiyai chung abo trini fight khena magai chobo horka Amit Shah ji long tabuk je kami salo no Bangladesh ni Rohingya eba nagorik no jabon Rohingya Bangladesh kaisa police protection jodi no abon ya police che angkai norok ni nahar mung je chung tipa sangai ja o je Bharat ni nagorik ni sangai je aba ke legal illegal babe hapun khine no Bangladesh aba ke no na chung no goi manka tabuk Tripura hasewa joto param jeni chini as a Indian citizen joto Indian citizen tabuk Bangladesh ro naito ke kariwai bibhinno PS ni andaro tabuk roklai tongo chung no goi tongo chung babai keno chini param jeni joto Bharat ni ba Tripura haseni je citizen dok pal baksa ke onkorai chini as a citizen Bharat ni citizen mesi sarkar cholibo Bharat ni citizen bai kai Tripura citizen mesi Tripura rajya cholibo amai chung joto citizen pal baksa onkor kangkai bo baddo mangnai je Bangladesh ro roklai nan mangai niya kai chung joto public rok chung joto citizen Bharat ni Indian citizen rok chung bal pal baksa kai roklai benai joto no ambai